پاکستان ٹی وی چاروں کا میں مہرانی درود سرباتا مڑادر چاروں کشم ارجگ ہر کجات شمع زندمان وشبہ چشکے ما گندگاں کہ بلوچستان تھا بلوچانی حالت روچ پروچ بدتر بوانے قبضہ گیر پاکستان یکبر پدا جیڑ تک اور فیصلہ کر تک کہ نیشنل ایکشن پلان نامہ بلوچستان تھا دیگر یک فوجی آپریشن بندات کنگائیں اسی تھا افغانستان بارڈر یا کہ قبضہ گیریں ایران کے جوڑ کرتگیں بارڈر یا کہ گوادر تہا آپے ذریعہ چی کجام بارڈر کے ٹچ بو گئے کہ چا بہارا گوئے بلوچستان جندے بارڈر کو دوئی بارڈر ٹچ بے گئے درہینانی سر زیادہ نفری آرگ اور بلوچستان تا یک باری پدا گس گسانی سر بمباری ہو گو زمینی اور فضائی آپریشن یہ چینو لانچ بو گئے گڑا ہمیں آپریشن حوالہ بلوچستان تھا نشتگیں قوم پرست پارٹیاں کردار چی بیتے PNP مینگل اور نیشنل پارٹی کے وطر بلوچستان تھا قوم دوست پارٹی جہتا وطر گشنت کے مکار کنگا اور اسمبلی تھا موجود ہیں اور آئینی کرد پہ یہ آپریشن حوالہ چی بیتے ہیں لوگیں جاور حال کہ پاکستان کو بلوچ کنگا انتش ہمیں جاور حالہ نہیں تھا بلوچ سیاسی باندات چی بھی تو اور بلوچتی قومی شناختہ ایش غیر جمہوری ریاست تہا چھ وڑا گو جمہوری عملہ وطر زندگی داشت کرت کان اور مروچی ہمیں سر حالہ سر مگپ کنا مروچی کے مہمان وجہ جامع مت بولے دی کہ اوت یک سینئر سیاستدان BSO زمانہ کا چبگر تک انوش نیشنل پارٹی تھا مدام آیا قوم پرستی اور قوم دوستی نام سر سیاست کرتا اور انو پاکستان سینٹ ممبر آئیے چی میں جست کرنے کہ نیشنل ایکشن پلان یا کہ صوبائی گورنمنٹ یا کہ پاکستان مرکزی گورنمنٹ آف فوجی پلان آنی تحت اس سخت ترین حالت آنی تھا نیشنل پارٹی BNP بلوچ چوڑا رکھے نا اور آئین جندے وتی حیال و گمان چھی یہاں پہ عید اور ایڑوں حالت نیتا اور سرجمی سیاسی صورت حال سرما ڈسکس کرنا دروت درحبات ہو جاؤں سب تئی لک لک منت کے تو ہمارے جوان کو گدان ٹی وی مرچی آتے تئی متروشات کو شہیں مہربانی تی مہربانی باز تو دیرے مارا کچھ گا بتگے بلے میں کرا دانا ٹائم نہ بتا او سال یہ گیشے بنی خیلا تو ٹائم مرچی باز ہیں ننو سال یہ رنتو ہتگے گو سالی پیسرے متر گوشے گو نو مرچی کے تو ہتگے بلے مرچی اصلا مرچی تو انچے روچے آئے کہ نوکتر حالات ہوں زی پریری ہوں بدل بو گئے بلوچستان تھا بتگاں بلکہ اور لہتے مکو ہنے جاور حالانکہ بلوچستان اور پاکستان آستان ایک شو نیشنل پارٹی کردار ہیں یا کہ بلوچ قوم پرست قوم دوست پارٹی یعنی کہ ادھکار کرنے ہیں بلے پیسر میں اسٹارٹ شمدہ کرنے بندہ تھا کہ شما ایز اے پولیٹیشین ایز اے سیاستدان انیگیں جاور حال کے پاکستان سطح یا بلوچستان تھا سیاسی جاور حال شما چون بیان کریں اور بلوچ قومی باندہ تشما چھے وڑا گندی بچہ بلوچ سیاستہ کے تو چارے بلوچ سیاست چونائی آروادہ دو فیض بودگا نا یکی و بلوچا ڈیموکریٹک اسٹرگل ہم کو تھا یا پولیٹیکل ڈیموکریٹک اسٹرگل ہم کو تھا اور درست تھا تقریباً ہرچی کے بلوچ پولیٹیشنز ہاں تو گرے ایوادا تو درست تھا ای بلوچ سیاسی کے پاکستان نے تو کا سیاسی عمل ایشی تو کا مواری کو تھا اور واد دا بلوچا پدا مزاحمتی ہم سیاست کو تھا نو یہ دوئے سیاست بلوچ اروادا شتگاں بعض وادا یک کے دومیارا کرٹیسائز ہم کو تھا یک کے دومیارا ایرجن گئے ہم کوشش کو تھا بلے یہ ود دو فکرہ یک فکر ہمیشہ کہ آئینی سوچ شاید ہمیشہ کہ پاکستان ہے تو کا بلوچارا آزادیا یا بالکل علیحدگی عبیدگی رانی یک سوچی ہمیشہ اور یہ سوچ بعض وادا اتکا پدا پشتا شتا یہ رندی کے اتکا کمو زیادہ طاقتہ گوں زورا گوں اتکا اور شاید آئیے شکل ہم پیشے ارچی کے بلوچ ریزسٹنس بودگاں چرانچہ کمو بدلیں آئی تنظیمی ساختن بدلیں اور آئیے تو کا پیشہ قبائلی رند باز ہوتا اور آئی تو سرا گرفتم قبائلی ہوتا نو شاید اولی رندیں کہ قبائلی گرفتہ چھے تو 100% گوشت نہ کریں بلے یعنی آئیے مزنی آرگنائزیشن آچے قبائلی چا راو رابندان چے الگا ہو یک پولیٹیکل راو رابندی یک سوچے وہ ہمیشہ یک جدوجو دی نو اشی اثر کسی وطی دلیلہ و وطی گپاں
یا چی سمجھا کہ کجام جدوجہد صحیح دومی یک پولیٹیکل اسٹرگل لی آہم اروادا گنشی آوار بودتا و آئی ہم بعض وادا سپورٹ کو تا چونکہ نیپا گندے و نیپے وادا کہ شاہ ابتادو سیا نیپے حکومت ختم کو تو اسٹرگل آ رہا ملیٹنٹ اسٹرگل آ رہا پولیٹیکل سپورٹ چا نیبے پولیٹیکل پارٹی نیم گاچی استا تو اس صورتحال مرچی کمو مختلف ہیں مرچی شیں کہ بلوچستان ہے تو کا ہر دو کے تو اسے پولیٹیکل کے پلیٹ فارم ہر دو وتی وتی جاگہ وتی رولا ما سرپت بھی ادا کرنگا ہاں یہ اردو کے نانی وتی یک قدو کاٹی وتی یک اہمیتی ہستے چوش نہیں کہ ما یکی اہمیت سرپد میں کیا زیادہ ہیں یا یکی اہمیت کم میں یہ دو نانی نیاما کنفلکٹی بھی ہستے کہ مارا بڑے بڑے کے پریشان کا بیسیکلی ہمیشہ کہ مسلح جدوجہد کنو کے بلوچستان مخلوق کے وہ پولیٹیکل اسٹرگل کرو کے بلوچستان مخلوق کے نیامہ بڑی بڑی کنفلکٹ بھی ہو مشکلات مت کرا تو یہ مارا درست نانا پریشان کرنا پرچا ماسر پد میں کسی کے آزادی گپا جا بعض مزنے گپے جا وہ آزادی تو کا ہم ڈیموکریسی ہے یہ نہیں کہ یکی ماں آزادی لوٹی ہو بھی آزادی اچھی پتچے کا ملکہ رہا پتہ ہے ڈیموکریسی کا نگیاں یارا سیاسی کرچی پولیٹیکل کے لیڈرشپ ہیں یا پولیٹیکل آرگنائزیشن ہمیشہ نہیں کو ماں یارا دے مارا وقفی جو نہیں کہ درستی نانا مخلوق زوری یکر راگی جی تو نوکے عملی کا نو ای وادا ما سرپد میں پاکستان تو کا بلوچ آرہ تو گرے پاکستان تو کا جنرلی وہ بچا ڈیموکریٹک و پولیٹیکل یک ماحولی بلوچستان تو کا صرف آئیے دو ہی شیپ ہستیں گے نگبا ایون کے پی کے مزاحمتی ڈیموکریٹک مزاحمتی پولیٹکس ہستیں کہ آئینی تو کا یک قصہ ہے کیا بڑے انو گوستگینا شامل ہوتا پی ٹی اے میں لاتے ہیں یک دو گروپ بھلے پی ٹی اے میں سے آرگنائزیشن شامل نہ ہو اور یہ وعدہ کہ پی ٹی اے میں آئیے اسٹرگل ہوا بالکل پرم سیاسی عمل تو کا ہے یعنی آئیے تو کا آرم اسٹرگل انہیں گا یہ اچھے رجحانی نیست آئیے کوشش تنیتی کہ ماں گندے ماں یہ گما گپ جنے یا ماں یہ روش کو میں آئینی رائے ہمیشہ وتی رائٹس آنا ہستے پولیٹیکلی اور پرم اور سیاسی جدوجہد بنیاد ہستے لوٹن بلوچستان ہے بچہ یہ وعدہ کہ تو پاکستان چاہ رہے تو پاکستان کو جا اٹھتا تھا پاکستان مجموعی طورہ یہ وعدی کہ پاکستان کے تو حکومت چاہ رہے یا تو حکومت چونے نہیں پاکستان ہے تو کا نام و ضرور ڈیموکریسی اگر گتا نا چونکہ بلوچ بعض وعدہ گوشی کے مارا پاکستان قبول نہ کھا نو بلوچ نہ بلکہ درائیں پاکستان یہ وعدی ڈیموکریٹک کے اما فورسز ہیں یا یعنی ڈیموکریٹک حمل ہیں آتیو کا سبوتاج کرنے گتا یک مخصوص مائنڈ سیٹ مخصوص مخلوق کے کہ یہ مخصوص ٹارگیٹس ہیں اما مخلوقہ رہا رہا گتا وہ اسمبلیانی تو کا نادے نہ گتا وہ حکومت دیا گتا یہ وعدہ پاکستان تو کا عملاً کے ہستے تو جمہوری تو پروسیس ہی نہیں تو انچو سمجھے کہ جمہوری پروسیس سے ضرور لبادہ پوشاک کی بلے عملاً انچو لگی کہ بالکل یک ڈکٹیٹرشپ ہی آستے جمہوری و سیاسی عملہ بعض وعدہ بلوچستان بشی پاکستان پسند کرنگا نہیں تھی یہ وعدہ یہ پاکستان تو کا ووٹ ہے اسنے اہمیت یا ون مین ون ووٹ کے چونکہ نیپے نعرہ بتا کہ مردمان اسنے ووٹ حقہ بھی دیے
یہ وعدہ پاکستان مزنے مسئلہ ہستے پاکستان عوام ووٹ حقے گی ماوتی بھی گپا جنے بلے چونکہ ماں سرپد میں دعائے سسٹم یقین جاگا ہے یہ وعدہ یقی دنیا چے علیحدہ نہیں نہ سندھ بلوچستان علیحدہ ہے نہ کے پی کے بلوچستان چے علیحدہ ہے نہ بلوچستان ایشان چے علیحدہ ہے یقی دنیا ارچی اثری بھی یقی دنیا چے متاثر با یہ وعدہ پاکستان سر پاکستان کو ایک سیول بازار ماشاء اللہ لفظ استعمال بھی بالکل ہمیں صورتحال ہمیں کیفیت ہمیں گپر کہ تو وات جا پد وات جواب رد کہ پاکستان تو ڈیموکریٹک پولیٹیکل ماحول ہی ہستے یکنے اور پتہ چونکہ پاکستان جند ہنو اشودرا کہ ڈیموکریٹک یہ صرف کتابی صورت ہے یہ کانسٹیٹیوشن حد تک ہستے ہیں بولے یک طبقے طاقتور کہ سجے سسٹم چلائے نگائیں شمار گوشے کہ ماں ڈیموکریٹک پارٹیاں یا کہ ڈیموکریسی سر یقین داراں اور جمہوری حوالے ہوتی جدوجہد میں برا اور ریاست تو مجموعانی ادارانی مجموعانی نام ہے نا پاکستان پولیس ہیں فورس ہیں جوڈیشری ہیں ہر چیزیں کے دورہ ادارہ استعمال مجموعانی نام ہے گوڑا ہما ادارانی جند وقت نمن لگائیں ہما چیزیں یعنی کہ ہما مجموعہ کے جوڑ بوتے گا مطلب پولیس سے سرا جوڈیشری سرا دورہائیں ادارانی سرا تو چاہ رہے کہ ہما ادارانی جند وقت جمہوری نے اور پاکستان جند بقول تیہ جمہوری نہیں گوڑا شما مطلب تنقدیں انچو امید داشتہ نشتے ہو چچو شو پرسن شو یقین کہ یہ سسٹم ہے تو کامیابی شو کار کرد کنے یہ بچہ دیر ہے اسٹرگل ہے یہ روچے اولا چھے کہ پاکستان جوڑ بتا یہ اسٹرگل جاری ہے یہ نہیں کہ مرچی ہیں کہ یہ مشکلات ہیں بلکہ مرچی کمو بہتر ہیں اگر مرچی اچھے تو کمو سال ساری بروے چونکہ نئے پہ مومنٹا بچارے چونکہ دیگر ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل مومنٹا بچارے تو آہستہ آہستہ یہ چیز دے ماں آنا نا بہتر بو آنا تو یہ امید ہمیشہ بچہ دیگر ماں کے ارچی کے یہ فکرہ دارے سیاسیہ ماں جمہوری اور پلیٹ فارم اور ڈیموکریٹک پروسیس فکر داروں کے مردوں میں میں ایمان ایشی سرا کہ یہ بہتر ہے ماں بہتر انداز یا تبدیلی آؤٹ کرنی بچہ ایک آپشن نہیں نا بلے آپشن نے تو کبھی جگہ گارنٹی نہیں گارنٹی عوامی گارنٹی جدوجہد ہے گارنٹی ہستے مخلوق کے نا ماں گپا میں کہ پولیٹیکل ماں اسٹرگل ہے تو کہ ماں گپا زانے بلکہ میں بچہ قوانینہ نیم ہمیں گپتا اور ماں ہمیں گپا سرپت بھی کہ بلوچارہ کا ہوتی رائٹس گرگی ہے تو بلوچارہ ایوکا رائٹس گرگے تو کا بعض مشکلات ہے بلوچ ہما وعدہ ہوتی رائٹس گفت کا ہوتی قومی وتوجہی گشے یا کہ ہوتی معاملات آل خود کا جمہوری و سیاسیاں اما وعدہ دومی قوم آئی گما گرنچ بیبا دومی قوم یا جاگا با ای بچا طاقتور اسٹیبلشمنٹ مرچی کے زیادہ جوڑ ہوتا اشیارہ پشتہ توڑ دیا یا اشیارہ تیلانگ دیا کہ انچو آسانی کاروباری نہیں اشیے واسطہ درائیں ملک کے عوام تیار بھی نو اشیارہ تیلانگ کی یہ مرچی ضرور ہوتی جاگا ہے نا ایک ہفتے ہوتی جاگا مشکلات ضرور ہستا مرچی آئیندی است مرچی ادارہ است مرچی ہمیں اسٹیبلشمنٹ ہے یا کاری کرنے کا بعض مشکلات ہیں انچو آسان نہیں مرچیہ ماشاءاللہ شکلات نکا مرچی براہ راست ہوتی ڈکٹیٹرشپا کو تو نکا آج ضرور ہمیں ادارہ نہ اپروچ کرنے لوٹی ہمیں ادارہ کو آئیر ایک مذہبی میڑے انچو آسان نہیں یہ جمہوری میڑ انو کہ امیدہ ساریں یہ بعض مشکلیں فرض کا انو مذہبی مخالفت کے تو گشے کہ مذہبی پارٹی یہ وعدہ پی ٹی آئی ہے دعا یک نے مگایا پی ٹی آئی یا سزا بدیا مرچی کورٹ ہے مرچی عدالت ہے ٹھیک ہے پریشر انڈر پریشر ہے میں نگوشی کے نیا بھلے 100% یہ نہیں کہ آوتی یہ گپا ماننے نا مرچی عوام ہے مرچی عوام ہے ہستے کہ مظاہرہ آمانی ارکنا مرچی سے 24 کے احتجاج کال ہیں انو مرچی میں اسلام آباد آت کرو دران اسلام آباد بند ہے
وہ باندھا چی بند کنک شروع کرنا پوشا چی بند کنک شروع کرنا یہ پریشر ہے یہ پبلک پریشر ہے یہ کسانی چیزیں نہیں یہ اسٹرگل ہی نا ہمیشہ نام ہمیشہ نہ جدو پتہ قانونی رنگ آ رہا ہے نا ابھی کہ چیرندری کرتگنتے فوج آیا ہوتی طاقت سر مردم ہیر کرتا الٹرنیٹ نوشی یک مثال وہ ابھی بست ششمی ترمیم میں کیا ہوتا ہے کہ تعداد عدلیہ نا اور اسی ایسے اسمبلی ہے بچا یک کی طرح گوشی نا بچا ای وعدہ مجبور ہے کہ پولیٹیکل سہارا ضروری ہے آئیارا مرچی ہم وطارا وس نے یہ ملکہ کا تو گوشے مرچی بھی جمہوری ہیں آیا جمہوری پروسیسا کو یہ معاملہ کا مرچی پیپلز پارٹی ہیں پیپلز پارٹی آرہا سپورٹا کو مسلم لیگ نون ہے سپورٹا کو یہ معاملہ تھا کرنے ملے گا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون مرچی ہم بیان وہ یک معاملہ یا دو معاملہ سے معاملہ سرا پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کو پی ٹی آئی یا بکنا تو یہ معاملہ باز شریعہ کو دے مارا واشن کو پرابلم نہ بھی بھلے ای چونکہ میں مذہبی پارٹیاں کو ایک مذہبی بیماری ہے کہ ہرکس باری انتظار آئے تو ہرکس آ باریا سوچ گئے کہ ہمیں طاقتوریں فورسزانی ہمراہیا وتی یہ باریا پورا رکھینا بلوچستان چونائیں پرچی پی ٹی آئی مشکلہ ہے بھلے پی ٹی آئی مشکلیں تو کہ ہمیں سوچ گئے کہ منی راگو فوج آدھر ہے منی بلوچستان راگو بھی انچنائی ہو اسٹیبلشمنٹ آدھر ہے تنیگتی بچہ الگ الگ سوچا نا میں اشیں کہ باید اشیں کہ مسلم لیگ نون ہے پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی ہے آپ باید یکی دنیا کو ڈائیلاگ پہ کرا مرچی ہم ضرورت اشیں کہ یہ دعائیں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان مذہبی ایشوز فرض کا ہما پاکستان کے مذہبی ایشوز ہیں اس طرح منندہ ڈائیلاگ پہ کرا پاکستان اکنومی مذہبی ایشو ہے پاکستان ہیومن رائٹس مدنی ایشو ہے ہمیں گپا کم مائکرو لیول حضور ہے پاکستان بے روزگاری مدنی ایشو ہے پاکستان مہنگائی مدنی ایشو ہے پاکستان ایک قومانی وسائلانی اس طرح کے قبضہ یہ بہت بعض مدنی ایشو ہے نہ ہمیں گپا کم جہل تیرا مائکرو لیول حضور بلوچستان تھا بڑا پاکستان رہا تو شما مطلب سوچ دے گا کہ پاکستان یہ ایشو نہیں سر ہمیں ایشو سیم بلوچستان آستا اور بلوچستان تہا شما ہمیشہ کہ وہ مرکز وہ آیا بلوچستان ہاٹ ایشوز نہیں سر شما پارٹی یک جبوت کرتنا گا نہیں ہمیں گپار ہمیں سو جان کہ تو مرکز داتا آیا بلوچستان تہا شما نیشنل پارٹی یا بی این پی یا کیدے پارٹی استا آوتی باری انتظار کرنے گا نہیں کہ مارا کرنے آشیرواد نہ بلوچستان بالکل ایشانی پوزیشن دے گئی بلوچستان بدبختی ہے باری کجیں باری نہ نیشنل پارٹی راست نہ باری حقیقت مت روشی باری نہ نیشنل پارٹی راست باری نہ بی این پی مینگلا راست باری نہ پشتونخوا میپا راست باری نہ جمعیت راست باری کے اودا ہیں بلوچستان ہے مصیبت سے بلوچستان کے اروادہ حکومت سازیہ کے کہتے ہیں اما گورنمنٹ اما پارٹی کے برسر اقتدار بھی اسلام آباد سرا آئی براہ راست اسرا کہتے جب بلوچستان تنیگتی کے مشکلات مسائل انتخابی بعض اگر ادھرائے پولیٹیکل پارٹی یا جگہ بے من بھی یک بعض مزنے گروپ پہ تو گشت کنے یا سیکشن ہے کیا سرداراں نواباں یا اسلام آباد ہے آشیرباد پیشہ چہرے طاقتور مخلوق بعض مزنے پیمانے آکے مرچیم بلوچستان تو گندے کے یہ کا نتیجہ گئے کہ بلوچستان سرا یا بلوچستان لیڈرشپ اس طرح یہ وعدہ اسلام آباد اچھی باورے نے نہ صرف نیشنل پارٹی سرا بی این پی سرا نے نیشنل پارٹی سرا نے پشتونخوا میپ سرا نے اے این پی سرا نے جمعیت علماء اسلام سرا نے ما سربت بھی یہ بلوچستان بنکی بنیادی پارٹیاں ایشانی روٹس ہستا بھلے ایشانی سرا بھی باور نہیں پرچہ اسٹیبلشمنٹ خیال ہے کہ بلوچستان مشکلیں آلاتانی تو کا یہ چری پنچے ششے پارٹیاں کس آئی اعتماد مخلوق نہیں آئی اعتماد مردم چیئے اندازہ بجائے یہ وعدہ بھی بلوچستان عوام سر نہ اعتماد کا نہ ووٹے سر اعتماد کا نہ ایک پولیٹیکل پارٹیاں سر اعتماد کا کئی طرح کا سرفرازی سرا کا
ظهور بولیدی سرا کانتے رندے سرا کان ملک شاہی سرا کان یا ہمیں ٹائپ بلوچستانہ کے دومی نے مگا کہ سرکاری مخصوص ہے یعنی ہما مردم کے حقیقتا نہیں ہما آرگ لوٹا کیا صاحب رائے میاں آئینا فیک لیڈر فیک سردار ہمیں بڑا مرچی باندھا آئینا پولیٹیکل سوچ نہیں بلوچستان معاملہ سرا آئینی پولیٹیکل آئینا اوپینین نہیں پرچہ ریاست یہ وعدہ لوٹی اچھے مخلوق نا ریاست رہی مرد پسند نہیں کہ آپ اوشی کے نا بلا ہمیشہ نہ پڑا شما سپورٹ کرنے گئے جو بھی آگشی نا آگشی ارچی من گوشی ہماری بلا ریاست شما تروا پتہ ہمیشہ سپورٹ نہ کرنے گئے مطلب سرفراز شما سپورٹ نہ کو قدوس شما سپورٹ نہ کو نا نا مانا کتا قدوس شما صوبائی سینیٹر مانا بچا سینیٹر یہ دونوں نیشنل پارٹی کے بچا قدوسی اگر تو سپورٹ آگوشے قدوسی سپورٹ قدوسی حکومت ہیں قدوسی سپورٹ استے ثناء اللہ فارغ کنا گو حکومت ہے باقی بچا یہ یک ایڈجسٹمنٹ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ طرح ہمیں کے ارچی کے فورسز کے کہاں پولیٹکس کرنے گئے نا تو پولیٹکس سے معنی ایسے کہ تو موجود آرگنائزیشنانی حیثیت او آئینی قدہ تو مشین کو اتنا کرے ڈینائے کو اتنا کرے یک جگہ یک پولیٹیکل پارٹی ہے یک پولیٹیکل پوزیشن ہے ہستے مرچی بھی ماں اسلام آبادہ نشتگی ماں ہستے نونر اہمیت دیں ماں پیپلز پارٹی را اہمیت دیں ماں پی ٹی آئی را اہمیت دیں نہیں ایز اے پارٹی میں پارٹی ٹو پارٹی ریلیشنز یہ درائنہ کو موجود ہیں چونکہ بلوچستان پارٹیاں کو موجود ہیں ہمیں وڑا یہ ڈیموکریٹک فرنٹ ہے تو کا یہ ارچی کے ڈیموکریٹک فورس پارٹیاں گرشا میں پارٹی ٹو پارٹی کانٹیکٹ ہستے میں بھی ہستے درائنہ نہیں ہستے یہ نہیں کوئی نیشنل پارٹی ہستے بی این پی میں گلے بھی ہستے گو نونا بھی بوتا پیپلز پارٹیاں بھی بوتا کموساریاں بھی بچار جمعیتیں ہستے پشتونخوا میں پہ ہستے بھلے یک کیا گو ناراض بھی یک جگہ یک پوزیشن ضروری آدھے گا پہ بھلے ایز اے پولیٹیکل آرگنائزیشن یہ مخلوقانی ودما وطا یک رابطہ یا لازمی ابھی آئیے تو ہمیں بھی کہ ہر وعدہ کے پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہی بھی سیٹلمنٹ چون کرے فرض کہاں گوڑنے الیکشنی بھی دیکھا یک معاملہ پولیٹیکل کہتے ہیں آئیے تو کہا گب چنا پیپلز پارٹی نونا کو گب جہاں پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی کو گب جہاں پیپلز پارٹی بی این پی کو گب جہاں پیپلز پارٹی کو مچینا گب جہاں نو کہ ہمیں تو کہ کشک لوٹے بیستو ششمی آئینی ترمیم بیستو ششمی آئینی ترمیم میں سرا یک مزنے ڈائلاگی ہوتا ہے کوئی 11 منی اللہ 11 کے 10 میٹنگ ہوتا گا دائیں میٹنگ آنی تو کا جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اے این پی ارچی کے ایم کیو ایم جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی امادگا کے دومی کے گروپس ارچی کے پی ٹی آئی گوما کے منسلک ہوتا درستی نا درائے میٹنگ آنی تو کا بارز ہوتا اور ڈسکیشن کو تھا مختلف فارمولا ایر بوتگا آئینی سرا ڈسکیشن بوتا لاتے چیزاں مائی گا پا بالکل ڈینائی نہ کریں کہ مائی گا پہ اکا بوتے شروع چی اکا بوتے مائی گا پہ اکا بوتے کہ پاکستانہ کے ہستے آئینی کے کورٹ سے ابھی بھی پاکستانہ کریمنل یا کہ دومی کے کیسز الگ بے با پولیٹیکل کیسز الگ بے با یہ شروع اچھے بابت کے پدا یک دیگر پیچھے 2 بیسک ترمیم ہے نا یک کے آئیشن کے جوڈیشل ریفارم ہے کب جوڈیشل ریفارم ہے تو کا ماں کے جوڈیشل کمیشن ہے اما 18ویں ترمیم ابتا ماں کوشش کتا اما یارا ماں بکنی پچھا 18ویں ترمیم ہے تو کا ترہ یاد بھی کہ جوڈیشل کمیشن ہے 2 پروسیس تھا یک کے ججزانی یک کے پارلیمنٹیرین آنی ججزان چی فیصلہ پدا پارلیمنٹیرین شتگا پارلیمنٹیرین چی پدا وزیر اعظم پدا صدرہ پر نوٹیفیکیشن یہ رندی اشیاء رہا کہ تجربہ گو اشیاء کم کیا یہ رہا مختلف کتگا منی اللہ زیادہ شرط کتگا ایسے کہ پارلیمانی کے پارلیمنٹیرین
aha zorta ame commissione tuka maa kuda माँ करते गंगा ताकि भविष्य का अर्ची के ये फैसला बचा दुनिया का ये दो राय है ना कि आया जजेसानी अपॉइंटमेंट के का ये राय ना आयनी पाकिस्तान राय है कि जुडिशियली अपॉइंटमेंट जुडिशियली बिका हालांकि दुनिया ये रस्म नहीं ना दुनिया पॉलिटिकल इदारा ही करना जजेस आनिया बाज जा गया जजेस का ना बाज जा गया असने बोले पॉलिटिकल पाकिस्तान इदारा का पॉलिटिकल इदाराहाना फौज के तरतीब दा आप हमारी मर्दों मन ना फर्क के सरफराज ना तो मिसाल इशिये दे तो तो का बचा अनवर हक अन्नो काकड़ी इशिये मिसाल तो दे का मा ते प्रोसेस है गप्पा जानी प्रोसेस के यवादी भी जरूरी नहीं आ प्रोसेस हर वादा आ यक्के प्रैक्टिस भी शायद देखा आ नोक्तरे जरूरी नहीं जी जहाँ सब चुना अन्नू के नोक्तरे जी परीरी मुश्किल ना कहता मैं इश एपेक्स कमेटी मंजूरी बलूचिस्तान फौजी ऑपरेशन के अन्य पदाशन न्यूज़ आते हैं कि बलूचिस्तान है सजी बॉर्डर इवन के ग्वादर है आपे थे या कि अफगानिस्तान बॉर्डर निसरा तो यानी शिद्दत जोर बलूचिस्तान हो मंजूरी दाते का गो इसी सर नेशनल पार्टी मौक़िफ़ चाहिए और शुमात से खासे एहतजाजी इसी खासे किस्म बयान आती मैं बड़ा मजा नहीं इसी सर बाद में वाजे मैं पोजीशन है ना माँ बल्कि एक अपाना बाज पेशा भी गुश्ता मैं राय मजनी आयशे मैं रायशे के पाकिस्तान है वो इस्लामाबाद है के ताकतवर हल्का आ बलूचिस्तान इशुए सरा तनिगती संजीदा ही नहीं आ बलूचिस्तान मसला यक्की सारिया तो उसे ये मसला ही पता तो आई सर निंदे सोचक शुरू करे ना सारिया तो अरे डिक्लेयर करने कि बलूचिस्तान वाकई यक मजने पॉलिटिकल इशू है मुसीबत इसे रही छोक मागब जनगाए ये मखलूक के ये गब ज़हनाई माँ खुद कनगाए नहीं ओ आशिया बावर कनगा नहीं या ये मखसूस सोच है बेटा आप तनावादे बलूचिस्तान रा मागुशे के बलूचिस्तान एक पॉलिटिकल केस है बलूचिस्तान के एक पॉलिटिकल केस है बलूचिस्तान एक पॉलिटिकल केस है इकोनॉमिकल पोजीशन चिया तारीखी पोजीशन चिया ओ ये हकायक चिया बलूचिस्तान एक ग्रीवेंसेस आईनी बुनियाद चिए अब कुजा ची शुरू हुआ आईनी वसाइल प्रॉब्लम चाहिए आईनी इख्तियार मामला चाहिए आईनी बराबरी मामला चाहिए ये तरीके थी अबर करना ना पार्लियामेंट है तो का मा संडे मन वाला थ्योरी है कि बलोचारा इज्जत दे बाबा बलोच इज्जत न लूटी चरशुमा तर केल द बलोच इज्जत लूट गए बलोच हिस्सा लूट गए बलोच बराबरी लूट गए बलोच ये मुल्क के तुका वती आइडेंटिटी लूटी बलूच गुशी एज ए बलूचिस्तान एज ए बलूच तो मना तस्लीम का मना रेस्पेक्ट कने एज ए कौम रेस्पेक्ट बेकाना आ संडे मन वाला तरीके यानी यरंदे के संडे मन आगुटा के बलूचारा इज्जत बेदे बाबा बलूचारा इज्जत बेदे माना हमेशा बलूच इक्वलिटी लूटी मर्ची बराबरी लूटी जमहूरियत लूटी इंसाफ लूटी तो इंसाफ देगा तैयार ने बराबरी देगा तैयार ने गप्पे गुजदार का तैयार ने अवाम राय एहतराम करने का तैयार ने और संडे मन इतना याद कि भाई बलूच इज्जत बापा बलूच इज्जत है जिंदा ना लूटी तैयार बलूच बराबरी लूटी बलूच इक्वलिटी लूटी बलूच होती इस्तेकामा लूटी बलूच ये मुल्क के तुका के अर्ची के मादने अर्ची के मिल्कियत है बलूच आई तुका वती बराबरी हिस्सादार है बराबरी है बलूच बिल्कुल नू इसी तरह कंप्रोमाइज न कर एक अप्पा आ समझे वास्ता एक अप्पा पाकिस्तान इस्लामाबाद है ये मखलूक माँ बार बार हमें असेंबलियत को अशोर करे बाबा शुमा ये जंगा घुसे ये जंगा शरी जंग व शुमा कनक आए पाकिस्तान हफ्ता साले जंग आए तो मन आपको चे हासिल कुता तो उसे मर्ची ऑपरेशन बाबा ये ऑपरेशन तो हर जगह कुतगा ऑपरेशन हम पत्ते याल चीगुता ऑपरेशन अगर मसला याल बुद्धि नहीं वो आसान था फौज या शो मसला राल को मसला सियासिया पाकिस्तान वो शुरू हुआ मसला कौमिया तनावादी मामला न चाहे मर्ची चारे या बांधा ये तो ऑपरेशन दा ऑपरेशन है नाम देखे
एच आई रिजल्ट रहे थे माँ मर्ची भी आना कुछ है कि बलोचिस्तान तरह का तो लूटे आप फौरन हमें खुशी के मकई को मुजाकरा बाबा मुजाकरा था चे सारी भी अमल हस्त नहीं मुजाकरा तो रंदा भी भाई यक मर्दों में सारी उसी मसला हस्ते इदा मिसिंग पर्सन ए मखलूक जेल आए मखलूक चौक गारा मखलूक पेत गारा ये मखलूक द्रो शोर शराबा है आखिर तो मर्दों में प्यार बेदे मर्दों में सर का गप्पे शुरू का आईनी मिल्का बेदे आईनी हैसियता में मन आईनी मड्डिया हस्ते वापस का आईनी इक्वलिटिया में मन ये माइशत एक माशी निज़ाम है आई तो का कि अर्चिया हिस्सा आयता बेदे ना तो कुछ ना मन हस्ते तई सियासत सर भी मन भी मन हस्ते सरफराजाकारी ज़रूराकारी ज़ेदाकारी बकराकारी सियासत सर भी मती कब्जा की माल सर भी मती कब्जा की नुमती लोगारी सराम कब्जा की ती चौकाम बरी में तो इच्छी मगुश अगर तो गुशे में ऑपरेशन करेंगे ऑपरेशन अच्छी भी ऑपरेशन आरवान चक्का सालें शुरू हुए 20 साल हो गए शे अन्नू पे अन्नू छोना 20 साल ची जनरल अयूब खान और यहया खान ज़माने का आया हमें का प्रोजेक्ट हाँ के वो काने गप्पा हो जाए इना नुके ना ये हमारी बाल जमा नुके हमारे यहाँ जाएंगे से बगैर तक मुशर्रफ अबिया दुरुस्त हमें का प्रोजेक्ट के चंद बलोच हैं मुट्ठी भर बलोच है तो भले हर साल ऑपरेशन बह गए हर साल हज़ारा मर्दों चस्कर गए और सर हमें अन्नी मुट्ठी भरे बेचा अगर मुट्ठी भरे या कम में गेशे आवती जागा आय गप्पा जा अन्नू हम आयारा जंगे बलूचिस्तान दे माना आइए आ तपिशा महसूस का ये वो ड्रामा बाज ये बेचा हमें मर्दों में ये बेनिफिशियरी आना ये के मसला में रिश्ते शना एपेक्स कमेटी वो जंगे पैदावारा आहो सियासत भी सरफराज कहते सियासत भी तई जरूर बोले दी कहते सियासत भी तई मलिक शाह कहते सियासत भी तई बरकत मोतबर बरकत कहते सियासत भी तो मखलूक नुमाइंदा के ना सियासत भी तो हमा मर्दुम कहा ना ये मर्दुम ने अनु तो बचा कोयटा यार सेजदा सीट हस्ते हमा मर्दुमा नजाद का शशुमी अफ्तुमी नंबर है मर्दुमा सियासत गुनामी का ये बनिया ना मतलब नेशनल पार्टी अन्नू के ये दरअसल ईशानी ये बचा ये वादा के बलूचिस्तान ये मर्दुम निश्चित करना ये सिर्फ जंग लूटा ये रास्त ये 100% ये नलूटा के ये लूटा ऑपरेशन भी ये लूटा बर्बादी भी ये लूटा मुझे ईशान दजार रस गए ईशाना बलोचा ना दिलचस्पी ना बलूचिस्तान दिलचस्पी ये वो ना इश्तिहाल मखलूक दे गए ना दो ने मगा ये पाकिस्तानी मसला सर हल वो करने का बस्ता ना दिलचस्पी नहीं सर ये जर कटगा तो शानी मर्ची ब्रो अकाउंटा बिचा ये जर कटगा माल बनाएगा जायदाद जूरगा दुराए मुल्का जूरगा दर मुल्का जूरगा आखिर ईशाना हुआ हमें जंगे सबब आई तक ना और ये संजरानी जंग है न लूटा मुना के जंग लूटी सरफराज है अनवर हक काकड़ है ये दुराए हैं मतलब तई कुछ ई के जंग न लूटा अगर ई जंग म लूटा उन्हें के जंग लूटी जंग लूटी मावा पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप आ गुशे ना मावा ईशाना ना गुशे ना ईशान चे मारा उम्मीद नहीं माँ पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप आ गुशे के वोश भी करे बाबा बलूचिस्तान जंगी चीजें नहीं मतलब एक आओ के ऑपरेशन के बुआ गए अन्नू अन्नू के स्टार्ट करता नेशनल पार्टी शी मुकम्मल मुखालफत तक तो ये ना उसे ना के मावा भरपूर सर भरपूर माश ये भरपूर मुजम्मता कने मुखालफता कने हर जगह कननी हर इदारा कननी असेंबलिया कननी डरना कननी हर फोरम में सरा मार रहे माँ बिल्कुल अवली रोचा चिकुता ना सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान हर जगह भी माई मुजम्मता एक जगह में ऑपरेशन है कने जी बलूचिस्तान ता में वसाई ये दोनों डिस्कशन बूतंग अब बूतान पता तुम्हारे अंदर है कि बलूचिस्तान तो इसके पेशर मंगो के फेक सरदार आ रहे हैं फेक लीडर आ रहे हैं वती मर्दमान के सियासी के कुवत जोड़ कर सरपराजी बड़े मर्दमा या के अनवर काकड़ियाँ बड़े शुमा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली हवाले या कि अखलाकी हवाले या मुसलमानी हवाले हफ्ता तो 5 साल तजुर्बा था मैंने यक पॉइंट गोश्त करते करें कि मैं ए पॉइंट सर को पाकिस्तान नश्त करें ना पाकिस्तान बिचा निंदक मीन पाकिस्तान पश्तूने को मानिंदक को सिंधिये को मानिंदक
یا دے مخلوق بزدگی مخلوقہ کو نندگا مارا اچھے اعتراض ہے نہیں بچا آ مخلوق بھی نندی اے ملک کے چل گئے درائنا نہیں ملکیتا کو چل گئے نا آئیتو کا سندھے بھی حصہ ماں آئیتو کا پنجابی بھی حصہ ماں آئیتو کا پشتونخوا بھی حصہ ماں بلوچستان بھی حصہ ماں یہ وہ برابر ہے نا یہ چار قومانی ملک ہیں شما یہ وچی ایسے ذمہ داری فیڈریشن ہے یہ فیڈریشن ہے بچا اسی اولی غلطی ہے کہ اروادا تو فیڈریشن حوالہ تی رائے غلط بو کہ یہ نہ یہ مسلمانانی ہے نہ بابا یہ مسلمانانی ماں کجا پاکستانی ہے ماں کجا مسلمان ہے بابا ماں بلوچ ہے ماں سندھی ہے ماں پنجابی ہے ماں پشتون ہے یہ ہمیشانی ملک ہے یہ مڈی بھی ہمیشانی ہے بچا پاکستان یہ وعدہ پاکستان بناچی بتا نا پاکستان سے مختلف سوچ ہے یہ یک بنیادی سوچ ہی بتا کیا جمہوریت خلاف آگشی پاکستان پارلیمانی جمہوری نظام میں بھی صدارتی نظام بھی یک کیشے یک کی دومی آئینی مزنے نیشے کہ بھئی ای کے بچے نا صوبہ ہاں ای پرچہ 4 پرچہ 50 نے ایشا پنجاب بکنی ایشا شست بکنی ہر ڈویژن ہرچ کجام تو بچا پاکستان ہے ہرچ کجام کے عامرت کا آئیے مزنے کوشش ہمیں بتا کہ یکی بلدیات نام سرا پدا ہمیں ابھی کیا کو مشرفہ کو بیا گورنر کنی ڈسٹرکٹ کا گورنر ہی دیں آئیے آئینی سوچ ہمیشہ کہ کہ یہ چار یہ وفاقی یہ کہ قومانی یک ہلائیں سے یا جا گئی ہے اشیاء نہ مانا نا اشیاء خراب کا نگ لوٹا یک کے صدارتی نظام چکرہ دو میشی ہے ایک ہے میں کہہ رہا نو پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے حقیقتاً مندرہ گوشی خوامی کمزوری ہر جگہ بلے سکے بیلنسی سسٹم ہے یہ دیکھے گا پہ کہ طاقتور مخلوق ہمیں نظام اچھا لگانے لگا اسی تو کا تقسیم دولت معاملہ ہیں گیشتا اختیار معاملہ ہیں گیشتا کنفلکٹ گیشتا گا 18ویں ترمیم پر تو بچا گیس بھی آورتا داتا تو تیل بھی آورتا داتا صوبانہ نیمہ نو آئیے سر امپلیمنٹیشن ضرور ایشو ہے بلے ایز اے کانسٹیٹیوشن مصر پر بھی تو بازے معاملہ تئی ہمیں ڈیموکریٹک پولیٹیکل عملے تو کا یو کہشا نا درائے بلوچستانہ کے جوت کو تھا درائے زندہ جوت کو تھا یہ درائے نامی جدوجہد پیداوار ہے نا یہ کانسٹیٹیوشن یہ اشکا وقصہ نہ داتا اشکا وقص طرح اچھی نہ دا ہو جا یہ مرچی بھی ہستے نا یہ ہمیں قومانی سیاسی جدوجہد مرونے میں نہ تھے خیر میں کانسٹیٹیوشن دیکھے ایک جستے شو نیشنل پارٹی حوالے کے 24 الیکشن ہوتا شما مگا پاتا اور 100% ہوں راستے کے تئی جندہ ہوں کٹے تگت بولے پدا ظہور بولے دی آرگ بو اور دیگا 4-5 مردوں میں تا آہون چو ہوتے گتا گوڑا شما انچوش کے ورسر یا اولی ہفتہ کے تھا شما انچوش یعنی کہ ایکٹیو تے سرگرم تے ماغو ورکش مکوہا رہی یا تو دیگا یا تو انچ دیگا ٹومے جدوجہد دیگا شروع کرنے مزاحمت ہے بلے اب تک یہ بات دار ہوچا بات شما اچھے بلائیں یوٹرن زور تو فرینڈلی اپوزیشن ایش کسو واقعات ایشانی چھیاں نہ یک کہ وہ ایسی کہ بچا پولیٹکس سے تو کترہ ہی معاملہ سمجھے لوٹا الیکشن پروسیس الیکشن آچی پد آئیے پدیں پروسیس ای پروسیس ہاں اور ماں سب پد میں الیکشن ماں بھرپور کو تھا اور الیکشن ہے تو کا ہرچی کے میں وسوا کو تھا ماں کو تھا آئیے چی پد الیکشن آچی پد کے الیکشن کے میں دوزی کو تگیش آئیے خلافہ بھی ماں بھرپور احتجاج کو تھا بھرپور ہوتی ریکارڈ کرنا تھا پدا سیمی پروسیس ہوتا کہ ماں کورٹ امبر ہوئے عدالت امبر ہوئے یہ پولیٹیکل پروسیس ہے نا ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس ہمیشہ ماں کورٹا شد گئے ماں شانی خلافہ پٹیشن کو تھا ہائی کورٹا کو تھا سپریم کورٹا کو تھا الیکشن کمیشنہ کو تھا ماں درائے پروسیس کو آزن تھا یہ سیاسی پروسیس کے ماں کے روش یہ مقصد ہی نہیں
कि मा पॉलिटिकल अमला जो उतरा कशगा पॉलिटिकल अमला मा उतरा न कशगा है ना मा मर्ची भी गुशे के शा इंसाफ भी खनी मर्ची भी अन्नु के कैसे तई अन्नु से चार केसा सुप्रीम कोर्ट आ से चार केसा वो हकीकत ऐसे केसा भी चला है ना ये अर्ची के रंदा पर जोर जबरदस्ती काम में द्रो फारेग बा पर जैशानी के सबूत नहीं टप्पा अंदरो अंचो कागज पर को था एक क्या रास्ते 500 जगह 5000 उठता था 6000 उठता था 8000 उठता था इधरो हमें बड़ा तो बिचा ये एक प्रोसेस है वो दूमी में बिचा एक पेत्रा सारी या कुछ के माँ के मैं एक पॉलिटिकल ताल्लुके को सियासी और पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान का मैं ये कायम में माँ फौरी तौर चार जमायती कुता एहतजाज कुता एहतजाज जी बाद में देमे प्रोसेस आना हुकूमत साजी बुता माँ हुकूमत साजी ऐसा ना बुतगे माँ हुकूमत साजिया बरादारी ना कुता हमें के सरफराज जिया मेहनत कुता सरफराज का इन प्रोसेस से नु आर्कस के तयतरा मेहनत भी का तो ती राया दिए एक पॉलिटिक्स है तो का इधर प्रोसेस बुता पदायत का के देमे प्रोसेस का चूके तो कुछ लोट रहते बनियाला के सेनेट और प्रेसिडेंट ओटत का सेनेट ओटत का दो iyat kana ishya sara guna maha meguma people's party rabta kuta awal wa meguma bicha jamiyata rabta kuta और जमीयत एक शर्रे पोजीशन है जमीयत पोजीशन इसी के बलूचिस्तान जमीयत 12 मेंबर और यक मिचीनी वास्ता सेनेटरी वास्ता अष्ट ओटे तरकार है यानी हर मर्दों में 7 नंबर है आई ओटे वती तरीका है 7 नंबर आई ओटे ना के आई के इवाद 12 इसी माना इसी के जमीयत में अलायंस भी जमीयत 12 ची शाहजा भी यानी माँ के दो जगह बुते 12 ची शाहजा में 2 जर्नल आसानी है सरक कहते 2 जर्नल सीटा बेचा सेनेट का से प्रोसेस है यकी जर्नल प्रोसेस है बल्कि मर्चा 4 है ना यकी जर्नल प्रोसेस है कि जनरल भी यकी कहते टेक्नोक्रेट अदा यकी कहते खवातीन है और यकी कहते अकलियत है 4 पोजीशन है ना हर 4 पोजीशन आनी अलग अलग वोट में यानी हर रंदा के अनुगे रंदा में याला याजदा बुतगा याजदा तो का 2 जने बुतगा और 2 टेक्नोक्रेट बुतगा 4 बुतगा बाकी के हफ्त बुतगा जनरल सीट होता तो ये बड़ा इलेक्शन होता जमीयता हमारा पता जवाब दाता कि मैं मनी को पॉसिबल नहीं गोशमा शायद आइए वती स्ट्रक्चर है बुनियादा दूमी बेगमा पार्टी के मैकरात का मुख्तलिफ पार्टियत का पीपल्स पार्टी में कुछ तक मना वोट भी दिए मकसद मात्रा वोट दिए शुमा मैं वो वोटा जूरे शुमा ची दिए शुमा मैं को माचे राकशी तो उसने शुमा चेलोटे मैगान में बस क्लियर है राय बताई तो कहीं नहीं कि माउशर ये पॉलिटिकली एशिया है माउशर के भाई मारा 4 एज एक सेनेटरी वास्ता मारा 4 वोट लूटी शुमा मारा सपोर्ट करें माशुमारा सपोर्ट करें माशुमारा हमें इलेक्शन आनी सर मर्ची बांधा लाते देखे तजुर्बा है मगिंदगा नशके पार्टियां नहीं फैसला ज़्यादा बां सेनेटर नहीं जुदा बां BNP एक किस्से शुबे दे में BNP मेंगल है कि आया पार्टी का पर नजो आया सेनेटर वती बड़ा कार को शुमे सेनेटर हम हंचुश के गस्तगी चक्कर आया मरकज़ा पता डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब रिकमेंटरी हो गए आउशी के मनी फैसला पार्टी फैसला होते हूँ पार्टी प्रेसिडेंट हूँ भले अक्रम दश्ती साहब जिया वती बड़ा वोट को इधर सूबाश में वती बड़ा वोट को आई मेंगला हमें वोट मेंगल हंगे तो वती ने पर सजा दाता शुमा पर देश गप न को मतलब ये जमहूरी अमला नहीं था बड़ा मतलब फौज अंचुश या केवल सरकार दे मर्दों ताकतवर शो पार्टी ने तहाओ इंडिविजुअली मर्दों ने सर कंट्रोल करना गए बेचा ये वो फैसला है गुत्तगा नो 2 में बाकी सीनियर है संगता पार्टी है फैसला ना जो ओ पार्टियां ना एक पास ये नहीं के नागोश पार्टियां ना वोटा सारी गोश्त के पार्टी डिसीजन है ना
मैं मा ಈಗ ಪರ ಪಾರ್ಟಿ ತೂಕ ಬಾಸ್ ಮೇಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬೀನ ಮಾ ಈಗ ಪರ ಏಕುತ के छे वर्ड लोटे पार्टी चो फैसला करा पार्टी या के शुमा बुगशी यूनिट फैसला का या बुगशी तहसील फैसला का या बुगशी डिस्ट्रिक्ट फैसला का या बुगशी डिवीजन फैसला का या बुगशी मरकज फैसला का जारी पार्टी ये मुख्तलिफ और न कैटेगरी है सीसी तो मरकज तो शो और सीसी है पता है कि हर फैसले सरा 100% मुत्तफिक गुड पॉसिबल है एग्जैक्टली सियासत थी जमहूरियत थी पर का माँ गुशें बोले के अक्सरियत भाई फैसला मानने भी ना माँ गुशें के भाई वोटा जरदारिया भी थी अब पार्टियां फैसला को था पार्टियां फैसला ही वास्ता को था कि पार्टियां रहता ये फायदा है बाकी वोटे देगा ना जरदारिया देगा फायदे कहते ना महमूद खाना फायदे कहते पार्टी उतनी नुमाइंदगी बुनियाद है ये फैसला कर गए जिस तरह इख्तिलाफा यानी कि इख्तिलाफ नहीं बाज़ इख्तिलाफ माना हरगिज़ ये नहीं कि मर्दम पार्टी पॉलिटिकल फैसला चे हायर मजूरी जो नहीं माएगा पूछता और ये पसते पार्टी तो का बिचा ये मर्दमाना इचों के ये मर्दमानी हमें प्रोसेस है जिंद गुमे उठा दे में फारेगा मुद्दा जा सेनेटा सेनेटेशन पीरियड हम टाइम वाला सुनते हो ना आगे सेनेटा भूमिते ना तो पार्टियां निभाने चेहरा है को ये पार्टियां ऐशाना बिल्कुल कुछ ये फैसला है ना बुद्धा ये फैसला शुरू सही है ये गप्पा मावी नवी से ना बाद वक्त साबित कर के भाई पार्टी फैसला ही बूथ का पार्टी सियासी फैसला करना गलत भी फैसला खुद करना ना जरूर नहीं अक्सरियत अर्ची फैसला का सही भी भले मानने की अक्सरियत है फैसला मर्ची मतलब पार्टी नहीं था फैसला मशवरे जाएगा फैसला दे एक अच्छे जोड़ू था कि तो एक बॉडी है था सेंट्रल कमेटी था तो मशवरे के ना मखलूक फैसला ही दाऊँ आप अदावती बिल्ले अक्सरियत जमहूरियत तो हमेशा कि अक्सरियत गप्पे कहाँ अगर मैं एक राय दा मन गप मन नबू बाद मार हम गप्पा भी मन्नी भले चुश नहीं चुश नबू था भले ये बात है कि इस की पार्टी था है भले यक जो स्तिवनीशे के अन्नी शुमा मतलब ऐसे तो सियासतदान शुमा तजुर्बा हैं BSO हवाले बलोच कौम परस्ती हवाले मतलब शुमा पार्टी एक दो चीज़ें एक के शुमा कौम परस्त पार्टी कौम दोस्त पार्टी है बलूचिस्तान था इसमें टारगेट गोल मरकज़ बलूचिस्तान है दूसरी होगा फेडरल हवाला लाते पार्टियाँ मुस्लिम लीग हैं या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है एक कौम परस्त पार्टी यानी और मुल्क सतही पार्टी यानी था फ़र्क है यानी और दूसरी आया नेशनल पार्टी और BNP ए सियासत के अन्नी कनगा थे ए लस मालूकात तहा काबिल कबूल है अगर इन गोड़ा शुमा इतना रिफॉर्म पर चल नहीं आ रहा है अगर हाँ गोड़ा छे वड़ा बेचा अवल वो ऐसी के वाकई फर्क वास्ते ना नेशनल पार्टी BNP मुस्लिम लीगा पीपल्स पार्टी यार कसी वती पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो आयनी फैसला ओ अमानी वड़ाबा नो जो के दो मजरे में पॉलिटिकल इदा के ये वक्त पाकिस्तान है मजरे पॉलिटिकल के पार्टियां आयनी तो का नोटिफिकेशन सिस्टम है किसमें आयनी तो एक के दो फैमिलीज ओ द्रोआई लीडरशिप आवत नोटिफाई करना ये नहीं के आई तो का सियासी यूनिट तहसीले डिग्री गबजूरत भी पॉलिटिकली ये वर्ड नहीं आर्ची सोचा आक्षा मार्ची सोचे सही है और यार दुराए पार्टी सपोर्ट बेकना पीपल्स पार्टी तो कभी अंचुशे तई चने तो का नूने तो कभी अंचुशे और तकरीबन PTI तो का अंचुशे बल्कि गेश्ते रहे PTI तो का तो कुछ कहने हमें सेम सूरत हाल मैं पॉलिटिकल पार्टियां मैं अच्छा जमहूरी पार्टियां वो जमहूरी मरकजियत बुनियाद रहा हूँ मैं खासतौर पर नेशनल पार्टी इच फैसला फर्दी नहीं मन गप्पा बाज गो जोरे सरा भी खुशी और गो दलीला भी खुशी कि मैं हर फैसला ही पार्टी इदारा फैसला गलत भी बूथ का मन खुशी के सही है फैसला गलत भी बुद का भले एक अपा मतलब दुरा इदारा नहीं मैं लीडरशिप आ रहा भी मुंतखब का इदारा मैं फैसला आम का आम इदारा आई तो गलत भी बुद का नाम अनवशा सही है
بلے ماں وتیاں وت کنے ای وعدہ میں واسطہ واقعی یک پرابلم یہ آئے گئے کہ ای وعدہ بی این پی مینگلا یک پوزیشن ہے کہ ضرورتا ماکشے باعدشیں کہ ڈیموکریٹک فرنٹ ہے تو کا کہ آئیے ہوتی ایک پوزیشن ہے آوتی پوزیشن ویڈرا مبی بوت کا بچہ یہ غلطیں کرنے کہ آئیے برکانو سینیٹر آئیے ابر نازو تو آئیے مختلف وجوہات ہیں شاید آئیے پولیٹیکل وجوہات بھی وہاں پوچھتا رہے منچو کہ آئیے رہنا کریٹیسائز کہیں نہ یہ معاملہ گپے چلے لوٹی ماں کشی یہ مردوں ہوتی غلطیاں چھے سکی بلی اگر یہ غلطی بھی کتا یہ غلطی بھی تو مسئر پر بھی آئیے رہ غلطی ہے سدارہ سے آوتی پولیٹیکل فورما بعدے مضبوطیہ بداری کہ ماں وہاں بچا ماں بلوچستان ماں ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ماں بلوچستان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے ماں مخلوق کے ہر چیز کے جائز مطالبات ہر چیز کے آئینی قومی ایشوزاں ہر چیز آئینی سماجی ایشوزاں ہر چیز آئینی ہیومن رائٹس ایشوزاں اشانی طرح بائدے بغیر مچینیا کمپرومائزیا بائدے ماں اسٹرگل بھی اور ماں یکی دنیا بائدے یہ وحد مذہب بھی ماں پدا بجوڑے ٹھیک ہے یہ وعدہ حالانکہ بی این پی یہ مشکلہ گوں آئیے اولی پدا نیگیٹیو پرابلم ہے بتا کہ آئیے نیشنل پارٹی کے خلاف بیان بتا نیشنل پارٹی غریبہ شتا آئیے لوگا پترتا کہ بھائی سریا با ووٹ بگائیں شما مارا ووٹ بھی دیئے نا ماں پی ٹی آئی بچا ماں بی این پی بھی لوگ آشتے ہیں ماں جمعیتیں بھی لوگ آشتے ہیں بلے قسم خلافہ بیان نہ دا دیکھ رہا تو اگر منی لوگا کا ہے تو ایک چیزیں لوٹ ہے منترہ کا داد ہی نگی میں خلافہ دیکھا ہے منتر چارج شیٹے ہوا مدہی تو میں تنیگتی مارا لاتے پرابلم ہم بھی میں یاست ہمیں بے میں کہ ماں وطارا دنیا را ہیر جنگ وطرہ مستر کنگ لوٹے منی علم دنیا را ہیر جنگ وطرہ مستر کنگ آجی بہترین مردوں وطی کوالٹی ہم بگوشی کہ بھئی یہ منی کوالٹی ہے وتی تو قدہ کے یہ بدن وعدہ کنے دومی بلوچستان آٹومیٹکلی بچا کسان بھی یہ نا وعدہ بلوچستان زیادہ مشکل ہے یہ وعدہ بلوچستان پولیٹیکل کے پلیٹ فارم ہے دکا یا کہ ماحول ہے دکا آئی کے سیاست کروں کے مخلوقیں سیاست کروں کے پارٹیاں آئینی قومی وطنی ذمہ داری مرچی زکا چے زیادہ ہیں وہ آبائدے شاہ بیمار ہیں آبائدے میں ماں ضروری نہیں میں تو پنگا بڑھا بھی کنی کو آبروئی منی کیا میں دا کار آس بلے بعد یہ حالت نہیں تھا کہ بلوچ ہوتی سخت حالت نہیں تھا یک پوائنٹ سر کم از کم چونکہ پیسر میں ہوتی ٹیوچر گشتے کہ بلوچر بعد ریڈ لائن بھی کہ یار کراس کرنے کا میلی ادابیہ مزاحمت پکا یا ادابیہ سجی بلوچی یک جب میں پارلی من ہو سکے آزادی کا بجنا کو وہاں بیرے بل ہما سیاست ایک والنٹیئرلی چیز ہے ہر کو وتی کرنا گئے نو ہما کارا کہ شما وت گوشے گئے کہ وہاں کرنا نہیں مشور ہما چیزیں نہیں جوستا کرنا گئے تو اگر نہیں دیکھا پہ کہ میں پارٹی تو فردی فیصلہ نیستا ہوں بلے بعض جگہ میں کہتا کہ فردی فیصلہ ہستا یک کیش کہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب اجبری کا نمنی کی شخصیت نہیں حوالے میں مردم پارٹی نہیں تک آیا بلے مردم ہمیں کہیں کہ جامع صاحب ہمیں چیچو کار کا بلچی وسط کے دور نہیں بلے پارٹی تو نیشنل پارٹی بولے دے ٹکٹ سرا میر انور بولے دی رہا دائے گا دل مانا گتا پدا ترا دا تشتوزو پدا ایشی چی بات تو دک تو الیکشن کپتے پدا ترا سینٹ انچوش پدا ترا دا تشتوزو یہ شخصی فیصلہ نہیں یا کہ ایشی حق تلفی نہیں یہ فیصلہ چون بوتا دوئیں مجھے آدم مانی خیر بعدے مانی سرا موتی جواب دے کمو گرانے بلے مندر بالکل گوشی نہیں بولے دے فیصلہ جہاں تک من سرپد بھی منی وتی دلچسپی چونیا حقیقتاً منتر گوشی کہ صوبائی لیولا نہ بھتا پیشہ چے نہ بھتا اور منی وتی رائے بھتا کہ بھئی اگر پارٹی منا کنسیڈر کا ساریہ بھی بھتا ساری طرح 2018 بھی الیکشن آئے شاہ منا گوشتا شاہ منا نیشنلہ کنسیڈر کرنے من بالکل الیکشن کرنے نا تا میں پارٹی ہے تو کا کارا آلریڈی من وتی ایک محنت تھی کروں گا من کنی نہیں
ایرندی بتا کہ ایرندی پارٹیاں منا ذمہواری داتا منیالا پارٹیاں کامیابی ہم ضرورتا مزنیت دیا تا کامیابی ضرورتا ہمیں بولے دا مشتا الیکشن کتا زامرانا الیکشن کتا ہمیں مردمان کے کٹتا ہی نہ بولے دا آت کگا نہ زامرانا آت کگا نہ کولوا شتگا یا ما شپا ضرور شتگا ایف سی کیمپان بلے آئیے چے ساری مردم نہ شتگا چلو یہ پروسیس دوبی پروسیس مطلب نا ادارہ ہاں ادارہ ہے تو کا منا رائٹ ہے ترا رائٹ ہے واجہ انورا رائٹ ہے منظور کچکیرا رائٹ ہے دیگرا رائٹ ہے کہ آپ یہاں بوشا کہ بھئی ماں سینیٹا بھی منا کنسیڈر بکنے صوبہ بھی بکنے قومیہ بھی بکنے یہ ہر کسی رائٹ ہے نیشنل پارٹی ہے تو کہے نہیں کہ بچہ نیشنل پارٹی ہے سینیٹے واسطہ 28 مردمہ اپلائی ہوتا 28 مردمہ اپلیکیشن داتا 28 مردوں میں تو کا ظاہر ہے یک مرد میں یارا رسی یا جام محمد یارا رسی یا ڈاکٹر مالک یارا رسی یک طاہر بیزنجو یارا رسی یک میر حاصل یارا رسی یک میر کبیر یارا رسی یا کہ میر طاہر اکرم دشتی یارا رسی یک کیا رسی دوارا ہونا رسی نا چونہ یہ پدا اول ویشن کہ یہ فیصلہ ہے ساری چھوشی پوزیشن ہی بھی نبوتا کہ پارٹی رو کامیاب بھی یہ ضرور میں کوشش ہوتا کہ پارٹیاں رہا یک سپورٹ برسی بلے آ سپورٹ اجبا جامع مندی ناما نبوتا آ سپورٹ ہوتا کہ پیپلز پارٹی 4 ووٹ نیشنل پارٹیاں رکھا نیشنل پارٹی ہے کینڈیڈیٹ کے بھی نیشنل پارٹی ہے کینڈیڈیٹ 28 بودتا آئیے تو کہ یک کے مبوتو عائشہ منا داتا مزربت بھی یہ مئی لیڈرشپ ہے مزنی بودتا مانا یہ منتوار جی منتوار میں جتا منیش کا مانی گا پا نگوشی کہ آئیت کا کوئی ذاتی یا کہ منی مچے نہیں ہوتا منی آئیت کا ذاتی ہے جب من سرپت بھی 77 آچے من بی ایس او آچے بغیر تا تنیگتی پولیٹکس کرے جی منتوار ہو جائے 77 تو گرے کہ من اسے نائنتا ہوں بلے دا اسکولا من اسے جنرل سیکٹری ہوں یہ جوائنٹ سیکٹری ہوں جنرل سیکٹری منی کتا سمد وجہ لندن والا جی آؤ اور جی ہو جائے سمد بوتا جنرل سیکٹری مم بوتو جوائنٹ سیکٹری سمد کے شوتا مم پدا ہستے آئی جاگا جنرل سیکٹری بوتو جی ہو جائے نو ماں سرپت میں کہ ماں وطی دعائیں لائی باقی کتا مارا دیگے اچھی نہیں مارا عزت بھی پارٹی داتا مارا مقام بھی پارٹی داتا بلے ماں اسٹرگل کو تھا پارٹی تو کا وطی حصہ ادا کو تھا بی ایس او بیتا بوتا ماں ادا کو تھا نیشنل پارٹی ہوتا ماں وتی ارچی کے انرجی ہوتا ماں پارٹی رہا تھا مرچیاں پارٹی ہیں مرچیاں عزیبی پارٹی ہمارا ایسا داتا مرچی بھی داتا مرچیاں میں ارچی داتا نیشنل پارٹی منتوار تھی ایک بار پتا کہ تو ہمارا حق تے ہمارا شرف دا عزت دا اور چاروں کا نام ہے سرپدی ہوں دا مہربانی سلامتی مہربانی سلامت بات ہے